Ahosu zangbe zofin kloson sin azanko atonu kunwe gogbe mi de ehome metire mi tonu mi kudo pada mi bi mi mado dagbea fungbe gan ho bo ho je mi sile yo mi na so iso kole mi ho tale die mi kana besin minat no menjile azinkan eyin se eso ton di finion e home no eyin ho ito pe nukundo azo ho ro to mi to fi kura ho zo wa po e ba joron kan eyin se eso ton e mi na ho Conrad gbagidi bo ho ido fene teme le ne kana agben bo ni no me to si ton kana ponte ro to me po ndevo po mi ro to ji yo mi na do gbe tonu mi ye novi miton malen leo matonamen jile yin kanu numero bla iton sin azan yo di enugboa on no mo ko ten kan kan tin yo e ho to do fide bodo ne ho yo fo ateblo e de bodo de ho lo level do alo do ye me masi ho pe o bo blo no mi blasting wa ne o kanji a yo alo do me mo ko ton le mi to ton bo no we zon tambe so mo ko ton so inte yo mi ka hobio ite o ma do pe ton mi ho de vodo mi si bo mi ale so lo bo so ko na me tire mi blo mi ne do bo hoine leo bina vlo isi kanomi ena tendo poropo mitonle miat no benjile so sin asikan ediwe mina besime minat no e home tinyon hoito eron perukundo azo ho podo a hozo wa podo to miton fie no e adijatu matis e bajono mera ho Conrad gbagidi e so sin onu konto le ni o no benjile ne kana wagben bo na wa dopu bo ni no mito to sitona kontero otobe mi deo be kana sekpoto to se mando to ye bo no e uve iton do akwesi alintaji do point do le meon e na si huda lo nuezon lo bono yo e ba joro mera ho e ho meonen o matin libre tv yo mi to tono mina do yele pon e bo mina do o gbeton len mi le bi ko mogmo yo e do horo fene kaka e wo ze ho yo o no yo e do ho bon nuezon tamba e sa fo kaka bo ase so yo e di do ton e ti me do menjere dun bo do mi wa se so bo na si hu o do tito me e mi de su e mi do no kon yi apa eni o kweton o to mi ton fi o to ito sinansi fu gbo fin ye bo akwa zo na ve ponte pe de tin do ni wa ndo me jele mi do ni bo iran so atere rote bo na gbon to ho bi hu me bo na pon ayoji me si fu da lo e li tete no ka si fu da lo to ito sile de town bo akwa zo to me podo helo lo to ito sile de po na si fu ponte yo ale ne wezon bo mi so afokaka lo bo wa fine bo hota e mi te henu lo yo ene de tin hom mi kawa de le me inu konto se weston e ti men po no ndo mi ji e mi ne suru akon e mi ton ji yo mi kondo le mon ko ton lo kaka bo ate fi mi ton ji po won do mon yade ade wa tin le ko e ko kana boko de o pepe lo mi ka mo do men jire kon ne tin be don yodo o ite bo ite yo azo hu we no pe nu kondo gbon pe bi hu me bo do be ne to mi to en fi yo ho to gbasa e mi ton e we nu de me na fo zon ye ton do to mi to en fi de ji hon e ho e kan ho aliene le nu yo emi si hu jen me na si hu do ede jin emi afiti mo me na ho do gbe mo nkan no emi yo e fi no mi titengbe mi ro akoro afo mo nkan de we hun eyan e klero le me mi ro le do po ro e bo to bi to sina gbe gbo fin do to obe yon le eyin bo mi anu kunu me bi hon le ni ene o tiyan mi na so lo na so e kule o ite podo be ite sin o mele po ko na ho no pe nu kundo o azo ho do gbe me bi hu yo me hon e na si hu yin kana bo alo e na se du na e me kan do alide le yo dan so no mon koton lobo imoye e ka imoye yo alo e na so do du na fine yo le e na khole bi hu bo e na so bona time de tin e ka ro mo cho le to si sin ni no me e ro na ponte ro to me e inde bo mi anu kun hun me inu konto se yo so ton yo e do zo gbe tri nu e mi do me njele e mi bo na un de su ti tengero no e mi le mi ro kan na e fi tin yo e kun ho de bo do ni no me to si ton e ro na ponte tandame do ya me yo le e mi ni bo na un bon azo ni wiwa do ayoji le e mi dogbon ni dido mleten yo ni veyin wiwa mleten e weyin nu do emi dio de jin binango sin aliene onu bona do khodevo no mi do fi khodevo mina do ina menjile no mi ton e système alegun le yo ye man kanon o no bibla e ton do to me on no bibla e ne odin e he nu kege no bo sin so mo do po sekpete malen le ton e do mo be no ye we hawe e ka be no bibla ke se obi yo me no se po de agbada no so we chubo e no yin onu tunto e do mo chuo ye so no wa de do te do ku ton bo yi ale pe on kan ten da khode bo da zavado bo
blo sekpeten do boro no ho boro ma o ho do lo choka runa me do fenen alite nu eni o kare be nu konton be kana dio mi te mi ka hobio no buku Idrisu Adizat kan to nu mon koton be do biblo do to mi fie e yoro cœur de Ramadan on mon koton alite nu no yo etimi zo jagbe kaka so ido o no Bashiru Mariamo yo malesese gun mo vive eyime ka se fon we pere we kono pe nu kundo okwe gba ogbeta mon koton malesese gun si apako yo gbaje me ko ndo fon we wo mi na pon yele bo mi do Carrefour Saint-Cécile boro nu bibla sun lewa we nteka nu de mi do wa ro fiorele yoro iftar de Ramadan iftar wa yiro mero kutonu me bo se ko Saint-Cécile le bo alo iton ma igodo dian abi yoro fi me iton le ro fi sun le ro fi lo bo asi iton le famille iton ro fi a mi no danu nu ye bo no wa tunu ro fi Ramadan sinu bo ero le town do ma mi tongon a pasa mi le voro stand le mele Istanbul nu sawe awa fio baro ijab di de ndo mo konto le bawe amo bo ho aro maya file bawe amo bo ho aro sunu le si gbada le bawe amo bo ho nuru sa to le de suro fi me no sa gunwe ya me no sa tasiwe ya me no sa frule do mi de mi blo mi tondo vo me de ne wa bono sa de mi no na ero vo de mele no wa bono sa en suro vo me de le tin bo no jona blo sara bo sara e ton e kan to me de na ina ye he no se wa Carrefour Saint-Cécile fi do ye 13 wa fi mi de mi na manu mele chenwe donc a part ça alfa le no kule ro fi mele no kule bo no do ma o khodo nu ye we mi yiro no do tafsir mi no blo tafsir do fi donc nde nyando nu mele me se ko Saint-Cécile amaka se ko fia bo e juro bo ajamblo tu do po wa mi ro fi ndagbele ro fi nde ma o ko ma o si azo bi e mi do wa ro fi nde bu de asi na me bo e na na we ne no mérito a hen azo Saint-Cécile sinwe a atresi ho pe ata pak do po bozewa mérite me were do suelo si mérite no supo town kwene nu bibla ma de ya ba wa nu dagbe nu me nu mérite do diso nu bibla si we no 750 ndo po nu dagbe do po de amblo e na 7 zo me male nu le o nu bibla wa mi no wa dagbe town mina ya pa de bokwero mi mina tundo men jele otomito mi fio de timbo mi no mo hwehwe bo to ito si keketin bo no cambio me ide do men jele eni on e kono igbon ta wan ji o matin le tv dio mi te mi zondo ntundo me hode we lobo si ho o kan hobio do e makambio de monotun ne hon to ba no mi ton ya pa ni on hwe on tundo me hwe ba beneto ton o mere timbo e wazo kaka wo je video e rondo tunu ye e rondo tun ye bo e ron so odidele abi un tundele do akonta bo ta fidele nu ye o ale ne onu chubo no e kan ton de temon koton me on afote telewe e koronde o meme ka si hope o lule nu mon koton ton adio mi kan hobio de wo yele ajete di wo mi na gba che me tonu mi eneminat no ben jile o ontunde me hwe da ho binen to ton e sin ye mo mi de mo mi de on e no Paul Irenezi so e indokpo do ye me no blo no mon ko to mo do ntun me le me o me kono si hu do ntun me na hu e kono do le no mon ko ton mi te mi bato na le nko do mi gbon yo me na hoti me po no ben jile ko bi yo adona do hwe o gba do tabu kana wazo kaka no hwe o mo do fi we de bo arazo wadi we eze enele wo o ana so ima so se dorole emi baro ni don tun emi abi aso pe adu aso wadi we sin mele na mo la ima se dorole aso atomi ton le on e o le no ko kan ro to ta me gbon le no je hun ro to ta me podo aso ton po ebi orole era don tun e won la mo nko ton bo so se do o ye te ido fene yo eni okudu ye de era ton aso era wa do idile gon mi to me gandi aso tete we ekono wa yo ne ekono wa aso ton gbon yon ye me ba bo no era don tun do aso de le bi huyo
et non yi nko iton bi hui bo ronze wa eze wa lo ite no gbejo ma teme le pon gbejo ma le gudu lo do onton do me hui da ho benen to ton ene gudu ne timba eno yoro tableau de concours atelier yin bo eno so me bado eni don ton le sin ko deji e blo ne le gudu o eno pon me la so ta un debele e so me le gudu eno so sedo me inkan bo don to apani ko biro benen to mi to fi eni kan to gan ne de jin e se me ne le sin nko so sedo ho ya ton gudu we tubo eno aseme do omele do ikun do dindo e mi do ho afọ ko atonu kunu po gomeyo e o se nko dede do ami baro mi ni do ntumele do to meyo khla ko na yi ti yo ikun mo yo menji e no so ro fini we bene ndi hwe me mi na bi o ton na gona bo hwe atongo ton lo na gona bo hwe aton le bi hwe no a hople bo na do blo nu wa do poge na de jin e kun do hwe utegbe o hwe aton e be no blo hun e blo de hwe de meyo e ni tun po ndo menjire e ne le ko fne me ro na blo ti yon hwe ko ya ton de jin le no blo gbon to ba no keke do fne be no blo kun nu po me so an do ji bo se mi do khla be bi yo menji e kun nu be so an do ji bo ko se mi do lo vo me hwe aton no blo hun to gana gbeje na bi hui pon ra ton jin bona so pe ta kende mona so se do tun do me hwe da ho bi ne to ton eyon o me le mi he mi na se ndo ye bo na do tun ye tun le mi kan do ye odie e to gamblo enion so se do gudo untondo me hwe da ho sin asin kan jio ye te tin aso fo leje isine ti na le seme do mele bo seme do azo me we di teme le kan ida so enele nuwe bo ina talo we mande di me mona se do ye te e seme le se do gudo e dan zo yo mande fin yo me mo ina wona nu keke bo azo hwe kan le po do me kan do azo hwe enele to ton enele bi po e dan wona do we ma enele me do azo le liwe eno wa o we ma le liwe plon o kunde ma le liwe edo le kono wazogbon di azoton le no kono kwise gbon di yo eden le bi huyo ina tede jido we ma mon koton me bodan ze sedo e sedo lo cho ina yo mele bo untun eje hayo ina blo ni waton lo bo so untun ne bodo ye hon e ko inu po mbo bo egbe so po won ko blo bo untun je mele si bo cho ho ko wazoka bo ko wanu ye bo beneto ko do untun e ko mo me do de bodo de we no yin bodo tito me de su titengbe bo eno wanu hwedo de jin me la hoti mene me na gosi enionji mona akpa de vo ho yo me na tundo me njele to me fiyo o hoito e masoro me dian i ko aro chabi ko ro podi bo e bla lita o vide voyin o matinto enion gudu o me la ho o Emerick o kopeli e yo e wona yo mando o me la ho do me njele azo e waro fika ka so ido yo e kono anti mo fa mo me on mi na se sin fo na do we ma ko ndo ko me bona so je to ji bo yo me la ho ton ewe emi tede jido e ma mon koton men we ma o akpatete huwe e ka hen na mo ha do we ma me anjio mi ka hobio Emerick o kupeli e ran mo we ma mon koton ko ro pogudo do hoito e ma so mi me fit e ko no pe no kundo we ma plon o le simeton howe i ko aro chabi wo me la hotere ji. Donc, oui, quand on a mis des enseignements secondaires, et m'en sommes mis à et dit bon, nous doit dire que voilà, quand on il a développé certaines qualités, qualités de l'aide et développé au niveau bon, on constaté que malgré que quand on et jogbeto pour ton beto sin valeur boka no so de oui donc qualité non une qualité vraiment mondo gambisia donc et ouais que bon après des même so fidian donc que mon coton et dirabo eni do pour nous mando opportunité botin pour une ton là et ni ton que beto mon coton ouais livre et yoro kwaro Yves une Europe précoce était comme mon beto dire bon un espoir mekeke et wiziza les mekeke qui peut doit trouver non bon wiziza ni amika mon dire que ba ici mi femme mon dire que et non veut pas dire et non fait parce que mais qui est déjido mais un espoir mettons et une masse fia et non beaucoup donc et timemili pour que peut-on mon coton bon
quoi ici, mais ici, bon, le livre est subdivisé en 3 parties. Première partie, Mido Hodoro Bibetome, Fite Ejiri, les mains, cursus scolaire, cursus universitaire, voilà, premier pas, des fonctions publiques, mais Mido Piro, première partie, mais voilà, donc, mais le ministre, mais il y a acteur politique. Donc, il y a engagement politique, mais tel est le bleu. Donc tout ça la première partie maintenant livre deuxième partie il y a de hodo quand il est ministre né et comment dit-on mode de gouvernance leadership des pacheco voilà n'est pacheco bon mi do hodo leadership de incarné au ministère beto dire bon mais qui c'est très rare de voir que bon dans le poste mon coton mais les bina de tout temps donc et nous l'avons constaté mais dans le deuxième partie mais à quoi à ton des accidents voilà événements douloureux bon parce que nous devons vivre pour maintenant que mieux temps mais donc maintenant bien partager mais oui troisième partie mais raconter un peu des accidents de bon donc après ça bien mon hommage des mêlés rendus témoignage des mêlés bleus mais hobby clé pour sortir le livre mais ene bo lo o lite me da ho kare ta bo ka won ma mo hu o nkan jonjo ja ha bi benevi bo ho we ma ene wa yin o lite e kana mo de me benevi ho we ma on me nso bo ha ka so yo nu tete ka he na so de me anjio me da ho Emerick Okupeli ele gba je meto Kwaro Chabio et Gossin Torome Bozo de Kanwantoa, fille de Bessy. Donc, c'est pourquoi nous devons que livre le même piton et mais quand force ton ya. À quoi avec une écolier, élèves, étudiants, qui a doit comment dit-on à Babona du cancer. Qui a ko du gain gbedimbo attendez à rien en non mon ha à virtuel à rien reliver le bon ha. John Jaja tout à l'heure il que voilà fide ouais bessi boka wazo bo que azoré à travers le travail rien à une d'ahoso donc c'est un peu ça et nous gege me bena tiande me na ngbe wan sedo mais le todo mais le pipo me le bi bo que et ni tempo ho livre kwaro Yves une heure précoce donc rien est là pour en tirer nous mais et un robe de l'eau ministre kokedea nous qui de mais rien à tirer bona wazona ere mentelemi ena tendo poropo metonle nous wa miton fond béton pendant du temps et a hausa zangue sofin plus son ancien azan ko aton ko ego e pobi tegbe mi togbe lo poropo miton dole mi kodote beaucoup do wan inu no mitonle e iteni igbe.